Daka jing tmu ban ajing hikai na kabanta ban pinyar ya jing tip japang ka ktin ublay hakasri sa jan jong katayo baladem la ple pat ba ya ka Christian School of Theology ha maulai nongkwar block 7 kabadan marjan bat ka Urban Health Center. Ya kini kejaka pulih la ple do Pastor Hamlet Keraji ha kabalaidan lang Reverend Dr. O.L. Snaitang kum Kongsan Reverend I Kriem kum Kongsan sembuat u Principal jongka Christian School of Theology Dr. B.R. Marpana kinong ngelam bagi nong kit kam snong kamaulai nong kuar bat kiwai kibala syakot ngobha. Kini kejaka pulih kadai kum sibenta ban ailat ikitu kibakwa ban tipnya asyaphan kajing hikai negatin ublay. Bat akhirnya kejaka pulih la kliangnya baru girunget ikibalang Kristan banyo ay kajing hikai bat ban tipnya asyaphan kajing ublay. Kikos pulih bofer kidan kebasisnem arsnem bat laisnem. Lapan ya jika ni kejaka pulih dari kebun nak kibalang Kristan bofer. Tu ID kelenti utrai tu syariah roh tiun pelong yaka. Yang hagari kepo. Habal pelong yang di keskul kinong penyak kidan kinong hikai kidan kinong pulih kidan kibade pek office kidan bat man pentulun yang kam don kam kejialam dan kam ya kejialam ke besar ke jauh mulai padai hagari kebentar bakum hagari kipor ke mementai kejing hijing mot nani kejing bong jing jungi kejing nang kejing start hakapor bat ke pertai ke besar kum hagari kipor ke mementai baru bingit pai hagai ke bau belai Ukraine ban ai ke ketian ke MJO kepala slam bat kumno ban penyadai bat kapor bat kejing kala jo kapor kalong ke .com bat ngisol kuman hagai kapor bagi nong yalam jo ke school ke sim ke senjam ya ke bal khot ki kwa ban ai ru kata kejing hikai bah ha kejing tip ya ke ketian ke jong belai ha kejing ya tip baru belai ban small tho ya ke ni garanti balang ba ki bahikai bat ki ban miru ki balong kita ki bawan ban pulih kalau kata ke banta ban yasam ban ashi ki weru ya gani keju